Lau kino le Oponga le sa ia le malo Ola tu sa uto pepa e Tunanga i le Oponga le tu sanga e Pe te tongi pea le malo Le whala kosea Ia pe tongi se ti mai O i se whala kosea tu Aftai Ia Sa sila ia i ka peneta Sa po is telefo i taimi sa uno e Le tai o le malo Keo e bandia i le isi tonu ale ua langa mai. Ia e whaitau miliona tupe ua whaaluina mo tūlanga i tātou cost, quarantine costs. Awa ele ngata i tutongi le poto. Ia e whapena fo ima securities. Ia e whapena fo ima isi e tātou cost. O le o e whaitu inam tūlanga mua e nabia. O le ala ua iei le fōfuanga a mata i sitaimi o le tausanga nei. I sitaimi o le tausanga nei. Ia ona a mata na tongi a o te tongi loa i la tau e malanga mai. O sitaimi o na whaamaio i ola i a leo nisi o ai a inga. O le a whaata oto ai. I sitaimi o lumana. O le nganga i le tūlanga le tele o le o i ai le whiringalo fo i o le kāpeneta. Ena ia totongi a matalon totongi tātou quarantine costs. O na o le sile foi pe un sa no tai o le malo. Ia o le walua tau sanga o fai. No winga fai e fa o fa pe nei e o no o isi tūlanga fai ngata unsustainable. Upu fa pe tania. O na fa o pe isi tūlanga fa pe nei. E o no iai ia kere ko i se e a fo ilele ole a fa o pea ona tutongi le tātou ngalo pa tai inga o mo meo i lantou sa faitong fitinga sa avele tunu o mo tong fitinga le o te tali umanuia mai ia o tātou whanaua onga ia e tā uotele i le kulanga i le tau mawhainga o tātou ngā ruenga nei ia whanau skosip ia ai o isi vaenga umai whewa i atu mal whewa i mai o le ai ale mātou tintilo atu e tau maua le tātou komiti o le ai pe i alu lesi masau e le kulanga le ai ia o i lantou tonu nana tau tonu i ele whata e totongi lo i lantou o le average ai e mātou tintilo a whai e toru vai aso ia po se meo le tolu afe i le lima afe ta la sa mo e kava o mai kosi e nofo wha nofo i se ai ia o kulanga ka ua langa ia e a fo i mawhai ai o na toi tiro fo i le kulanga lo iai a o le kulanga nana o iai fo i le silisila al malo ia i le kāpeneta ma iai le nganga o no a makalol whaingara na i staimi o le amatanga o le neitau sang Tau whamanino me alo whina alo o whiti. E ili si vanga le matai tū e o mau mai. Uno e ini siwa pena e o ala tūtou e mwifu. Ia, ke mangkua foi. E tile i o lui tau na o lau whenga i mal komiti. Ko inga excuses uma lalolangi de nei. Ia, e rei tau whai atu au kanga vai e le exil fia. Ao anga desperate nga ka mga awe alu e makua whai uma o ke alu e whai lau check o ke alu e whai lea a koe ki kero fo ka mai le ngoa e koe fia sau fo a o tangata umana o lea pea e tātou tunu put it that way o lea pea e tunu i a kos ia o le ngangala nga e o ke lo kasi fo ila lea vai nga e ono ma whai e on control le whea lo roi sol awa saura kongi lima fe o ko fa inga sa mo le merna kongi se lima fe ne no foi ia ai pe kulanga na e se tu na belto fa ba mi mo ka penet ia on fa lo alo ia fu ile wa iti te o so le o fa fa vai folia e anga ele fa mo tu ina le ka penet o ye se fu no vole se vai malo te mai ni tu sanga lu a tu sanga o le pe le lockdown e ono te tala ai ni malanga masani fo i nei pio i la tue o mai fai pui ponga wha me papena a tonu e o fo iei e o iei o lewa matan tala noa to be honest lewa matan feilo e committee me tala noa
a gradual, phased, possible reopening of our borders. Yeah, I level ka wo le songia o inga ka ko me fa pene. Last month, I'm going to celebrate a fiki de afio kanga ka kulisi mai kom. A few weeks later, ya la uka ko ai me la ufe ngai ngai male tunu. So peung sa mo kula usa. Fain ka kele o le ya dia mai folinga ese ore. O le ka ke fe ngai ma variant. Ka kalangoro illustrate. Se avo ilanga o folinga akor me fo. Ya so o le wa matan tal no ai afa pena foi mata to paanga. Tal no ai ma ofiso Australia. Ya fa so mai foi lan ko le la ko fainga lau a matan fa yai. Ya e on fa pena foi ma New Zealand ia. Kilo se fainga. And again a mai ya me kar fe ngai mo sa mo. El context ele tu no. Wa am salo atu sune tu ai no. Ka sial kala ko ina o ngi fa be vai me ia. Ia ta ho fo ilan fa longo ia la to ia mai e la tu la le kula fa pena ai de manga ia kele la sirio tona veia wa le wa nga i tele o tu la langi e kula fa pena ia le fo a matan tata no il tanto committee ina ia firm se fa kuam ia ave mo le ilo ngal pa mi mo cabinet tasela sirio va no quarantine ma cost Lewa to lua to sanga o se to famo monga i se au fainga to se tu per malo walu le to singo tanga nei sa malanga mai le to sanga e me fai no Italia tu o over ma le 2 miliona ia ko inga kupe ngai le to sanga ia ko inga mawelunga nga o ye expense ne o ye ne foi sa ave nei le ta o nei wai a mai ia le update mai ka ko matanga le mo tupi ia ko nga expense la le uta to ia after 2 years quarantine alo ia mo servicing o mengi ia wa le nga o ka o le uta le vo yo ia mo security ia va ai ka ngi i so la mai fa Kamala na pilihan kailangan pa maninumay po kate expired to tuipulpuli sa kaya na sa may sa sangalin pa so may ito to expiation sa pinangapuli mo awalin sa to booster shot. Sa no atu lady for ma? Ne atu no le nga desi. O le mene ya expire o desi. O leva nga o ta to no Ini expire dia nak dengan fight aku drive ya dia the second dose ya my temi now my installments expire installments itu faho dia nak fight nak cari ya kalau leo vaccine se ele coaching maintain na coaching ele standard na ele como breaking the temperature, the expiry date, the storage from the all make a color level, make a power. So if I license, now I line a color a boga can quit the violence. Working discard. Una los city por la comuna will expire, they pay for now where expire. Some drugs have a grace period of expiring, but you can still use the early safety period of alpha out there. We have a supply of drugs. I mean, the vaccines, I found one face, a supply of AstraZeneca. Now, they call mislead the news thing out there. TV1 now, I don't know, old tie, a little safer. Pe o le to ia se to so le faz mas sala ia mo le va pe o se que o expire ala ia la como si les co la va tanto ko to la va faz si vai lo ai va ko na ele o lava le au mai a corre lo se la va fe mo le ko e a mai o
So kawalang a plan hit e mai a ka I singa mai fua I whaanga. Nara hoi de whainga kāi or ka koko. Pai ngā saru maari e kua. Denga na inga wawenga. O mea kei mi o kaunga whaanga a ri whaanga ina. I koe whako ina. Ale plan I a lava umare kumu. A reo whainga mai umare kei mi gas. O ngā inga rā mea I. Nele tawana usta se furu pasini le ese mo tu mo tu na rua. Ese se performa malo mo se mes vaccination ni to sa mania tu le nota mata ya over tu na tu. Eu para fofar no cu aí não foi caria. Esse I for no per commit. O le leva ia foi bem. Even have to fai mea koe fai desi e whaalua no fai ka ko campaign longa rua renga specifica for second dose ai re mo koe se dose furu afe ngai o te siri la o wefle kupere aru kuringa ngai ka ko laiki si kere nga awa e le o fai fua ke le o costa ka ko malo le nga mo po lasa ko kuri ele eu que eu faz de peça que se nesse second dose vai do sul para se ele fa para se ne ai va lugo é o motivo então isso e agora o saturate le que tem o meu suco vai fazer sucar agora o mal vai te sair o mal sucar ele coelho o sucar ele não demora bem o whainga me pe o saturate for ele a we ka ko maliana ko ia la whainga ne mo ke vai pela a ngi ia o ngoi ia wale we tu la kuno ia take to mutu pu ko vai ia ringa ka singa vai nga la ka ma si o le foka no inga ngalwe ngal manu o whainga renga manu e ka ko fai tu le liability there pe ake u ko mai meses ki ainga ke pesi ko lo fe o mas ka ka se ri feskui lo que lo foi la e farmacia foi guarda o amaka to sa ya como la va eu quero foi companhia e foi lá com uma e lá com pisingis e mau o nga ka yo foi en kui ya la lo fa que se common go la mitele o nga sa foi deve ser eu propus la sidir ko komi la reward de lima surkala sempre que foi tão kui pa ya ele va ko foi la ya o vai mi ko kusa o na o teu favorito o make up for ma for la to la sa ele foi la ko wa pero kula la Kako yai mere sa mo laus. On the night leanga fa yai le announcement. O yai le casing ya o ka foi viri mai ngere office fa fe ma ko le ku ya. Fa fe va fe querer respond fa pena. Fa fe ma ko le ku ya. E alu vai aso a ko ngai fa singo yai me o ku ya. Fa fe ma ko le ku ya. Those are were the very first people to call us. Inga wa announce the case le. Longa winga la ya le nga e mana o pui ya ai le fie kui ya ai be mo fa ya ku e to lima pe ko o ngore ma liu na fi o fiki sofa o le ko lo la ko fa e se sin fa ise tui ele a lo ya le omiko ko a lo mo fa kasi umala e ta ua le fa fo mai su ta tu no e nga e ono ave mfatangi mata le 10% le o matui ia itato le tunu ato ale o man faitui 86% the 10% le mai le iva ongo le valu ongo le second dose o at risk o mal pasenga nga o le kumo ia nga ele o ia se pui nga o ia ima ele o le ale mea ai ke buka ko afia ele mo se sa o la tona ia ai kau kere lo ho po any pre conditions mai fatu ia o le mai sela ia o toto maurunga marsuka pe sa ngol fo mai
kau ke le lope i pui conditions fa pe na to tele le nei ia na to fa pe na tu fa fo mai sa mo ia ta sangatu ia la ufa sa mo ia na kan ia po mate ia lo fangia ia le kau mo faia ko ta to committee inga ia faita to tu pui ia fai fo e le wa fai atu le ta sanga to bi al committee ta pena mai le tu no mo ta to booster doses ia stay with masina fo ia ta pena e po io le tu no e a fai ko e fai ska ko por kala me mass vaccination al po kala me mo booster a le sport kala me mo ko kulie stanga tai le fi tu e lo sport kala me fa pe ngai on kilo e se fa tu anga ta to anga i o il kabineta e run ilka ko booster dose ia throughout the whole country ia isi taimi o le kuata mo le nei o le masina e fua fo i le fautuanga le usa ma tātou team o le health ia ma tātou team o vaccinators ia wa la tau aita i mua i ngā ruenga e heri tā whinga ia wa umi ma umi foi o tāri ngā tātou ofisa whasalalau si ma ngā wa isi sifisiri sikasi au koe i kowhika i a ma ua sila kana talia le tal sangane sa ka tawe ina usai somere ni maskuta la monati ya olai tatu ta ua ile me fo ile olai le pipeline ta sang ya ai be fo sa no laus ya fo i complications o ko inga cases fa penga sa fa ki tuila ya ai olea ua va ya kwale la ka ko se la pa single first dose ia a fa pe ia ko fai fo se fautuanga i kabineta al ma ko kilo ia wa keling e va nga tom fai ka komiki ia fo i kom fai nga ruenga ele o normal fa nga nga ole limas futa la ia mai limas fuka la fai ni simeta o mo tato ai sa ole usa sa e fo i fautuanga fa pe na na ave ia ia a kongu a fa pe o tala fenga i sistemi lumana i ko sia si fo ia o le a makaka ko booster dose e a makaka ko vaila aula kiki de mo le lima sulu ma ia ala winga o le a kiri pisi lava tanto e le sulu ma sina le nei e kom fainga o tanto nga wenga e ia le manatu ia e le sa fa fonga mai ma le tapu inga si tanto tuno ya wa le u sa no atu le li fo mai ya mai pe ala to lango ma to fa to tuanga e le tau finga o lo li pe e le usa ma ta to tanga lo en health le health sector lango suo ta to committee e fa pe fo ta to pa anga ai mai se ta fono ta to committee tele o mai tai pa mia lango suo la na cabinet fa lo lungo o mo tanga lo en fa lungo business to moti to vatu perma to alalo e faulunga o business to moti man to private sector ya alo fangia pe o menesa fa New Zealand o la o leader private sector promote le fa ngo tuinga ai se mana ya wa ye fo ise co intervention ya so ngi fa ise a campaign mo le to no wato ya ai tai to private sector na to alalo ia tu inatu ingai ka ko nguki mefa taspe ia mai sel fa malo sia show or pepa kui ia atatu tanga tfinga lo ngela amata malo li ia masina fo ia show pepa kui ia ongom failanga isa u tfinga lo ia kulanga ka uanga ia ile nga ia tu le manai mal tau mfainga fai fo o sala sama to tala e pe ona sa no atu lausa ia fa manga mai tanto committee ma to tena unau fa fo mai le tunu ue ia ina ia manuia pe o to faiva ta fai fo ise mo fai ma se malosi o se lo mai le tuo e ka mo fai e pe nei nga luenga se io ise aso e mai ai ia olvi inga na le tuo fa afta ia tu tino ma tuo la infa se lau mai tanto televisio le tio o tanto online platforms ia fa ftai tele newspaper ia ilo to anganga mai tatu por kalame o ni ngalo o to o ma to fo ile o tatu ngaluenga le nei lalo le ni osi e la veve o mai tanto
ina ia whaafunga mai Samoa awana I misi se taun whaiatu o tātou komiti ia manuia le tāpo inga Samoa e whaapea foi mai ona tupu se o atu I ona iu anga le leile atua one I afe ni matangi vale I le tātou wholaunga I nei aso ma le nei tausanga ia langa malu ina pea ia le tāpo inga si o tātou tunu e ala I le alofa tu noa o tātou utua ia mai le komiti o whaavalawe whaafosei le whale o le malo tātou whelo I pea ma le ngang whaaloala. Half-time.